Ku munsi wa gatatu w'icumweru turashimiye Imana Data wa twese iduhaye kino gitondo c'umugisha, twese tukaba turamutse amahoro kandi dushima izina ry'Imana. Ndongeye kubaramutsa mwese bakundwa b'Umwami wacu Yesu Kristo, ndabipfuriza ngo amahoro ubuntu bw'Imana bibane namwe mwese, kandi ndabahaye ikaze muri kino kiganiro Saveur Divine kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana muri kumwe na mwene so KWIZERA Fabien. Imana ibahezegire. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 16, dusome duhereye ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 16. Mutwe w'amajambo haravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa bamwe. 15 arababwira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Imana idufashe. Iki cyumweru turi ku ijambo rivuga ngo guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Aya majambo duhejeje gusoma n'amajambo Yesu Kristo wenyene ubwiwe yibwiriye intumwa canke abigishwa 11 ababwira igikorwa bazokora niyamara gutandukana nabo. Twibukiranye ko aya majambo yababwiye amaze kuzuka mu bapfuye, yitegura gusubira mu ijuru kwa Data iyo yajava. Yarabizi neza ko abigishwa bazosigara, ariko yatezwa kubaha igikorwa bazokora kuko yamaranye nabo imyaka iri hagati y'itatu n'igice abigisha, nico gito bitwa abigishwa ba Kristo. Aba rero bagize igihe cyo kwiga, baramenya, bahabwa ijambo rikomeye, bahabwa kumenya no gutahura iby'ubwami bwo mu ijuru. Aba rero Yesu Kristo hageze igihe ko akugwa hagati muri bo, ababwira ico bategerezwa gukora. Aya majambo Yesu Kristo yababwiye n'amajambo yumvikana, asobanutse, atahuritse neza ku buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kuyatahura bitamusabye kuja mu ishuri rya Bibiliya cyangwa ishuri rya teoloji cyangwa ubundi gusesanguzi bukomeye bw'ijambo ry'Imana. Tugiye ku ijambo rimwe rimwe turabe ivyo Yesu Kristo yavuze. Arababwira ati nimugende muje mu bihugu byose. Ibi bisigura iki? Naho bisanzwe byumvikana. Bivuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nta hantu na hamwe bwimiriwe kugera. Ni ukuvuga ngo nta gihugu na kimwe kidafise uburenganzira bwo kumva amakuru meza y'ubwami bw'Imana. Nta gihugu na kimwe cyasigajwe inyuma n'Imana cyangwa Imana yoba yarashyize ku ruhande ngo ntigishobore kugira aya mahirwe cyangwa umugisha wo kumva amakuru yo mu bwami bw'Imana. Yongera karababwira ati mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Abaremwe bose byumvikana neza ko ubu bwami, aya makuru y'ibyo mu ijuru, aya makuru y'umwami wacu Yesu Kristo ntiyagenewe abirabura gusa, ntiyagenewe abazungu gusa, ntiyagenewe abarabu. Aya makuru ya Yesu Kristo, amakuru y'ubwami bw'Imana, sa y'Abanyafrika gusa, sa y'Abanyamerika, ntiyagenewe abo muri Australia gusa, ntiyagenewe abo mu Burayi gusa, ariko n'amakuru canke n'inkuru nziza yagenewe uwaremwe wese, indimi zose, amoko yose, amahanga yose, atanumwe avuyemwo ku isi uko Imana yayiremye. Mu gusozera arababwira ngo uzizera wese akabatizwa uyu muntu azokizwa. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo umuntu wese azokumva amakuru ya Yesu Kristo, akumva umuntu aje amusanga amugana akamubwira ati yewe muntu, yemwe mw'abantu mwe, moko atandukanye, mahanga yo mu isi atandukanye, twese twari abo gupfa, twese twacira urubanza rwo gupfa, kandi urupfu rw'ibihe bidashira, kuko umuntu wa mbere Adamu yadukwegeye icaha,
ariko bakamenya amakuru meza ko hariho umwana w'Imana Yesu Kristo yavuye mu ijuru akambara ishusho y'umuntu akaza mu isi kugira ngo yitange urupfu rwo ku musaraba acungura abari mu isi abakure mu rupfu rw'ibihe bidashira ariko abaho ubugingo bw'ibihe bidashira. Yesu avuga ati umuntu azizera ayo majambo akayizeza umutima wiwe hanyuma akakira Kristo nk'umwami n'umukiza muri we hanyuma akabatizwa, ngo uyo muntu azokizwa, uyo muntu azokira urupfu rw'ibihe bidashira ahabwe ubugingo budashira, azova mu mwijima ariko yinjire mu muco w'Imana, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ariko anongera ko aravuga ngo utazizera uyo azotsindwa n'urubanza. Umuntu wese azokumva ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana akabwumvisha amatwi akabutega amatwi hanyuma ntabyizere, ngo uyo azotsindwa n'urubanza. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'urubanza ntaziregura ngo ntaco ntumvise. Ku munsi w'urubanza rw'Imana ntazovuga ngo Kristo Yesu sinigeze ndamwumva, ahubwo azotsindwa n'urubanza. Uyu muntu ni ukuvuga ngo urupfu rw'ibihe bidashira nigo rumurindiriye, ariko amaraso y'uyu muntu ntazoguharurwa ko, kandi jewe ntazomparurwa ko, kuko azoba yarumvise ibyo umwami wacu Yesu Kristo yadutumye gukora. None rero ni iki kidukwiye bene data, mwebwe mwamenye amakuru y'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe mwamaze kumenya iri banga ry'umwami wacu Yesu Kristo, mukaba abigishwa ba Kristo, ni ikihe dukwiye gukora? Ugurura akanwa kawe uvuga aya makuru yo mu bwami bw'Imana, bwira uwo muri kumwe, bwira uri kure, vuga aho ijwi ryawe rishobora gushika, uvuge ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'abari mu isi yose, uvuge ko Kristo Yesu atanga ubugingo budashira, uvuge ko Kristo Yesu akura abantu mu mwijima akabashira mu muco, akura abantu mu rupfu akabashira mu bugingo budashira. Ndakunda amajambo umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abigishwa, yarabahaye n'ubundi bushobozi buzoherekeza rino jambo ry'Imana. Usomye neza mu bindi bitabo usanga aho Kristo yababwira ati mbere ndabahaye n'ubushobozi ku badayimoni, muzosenda abadayimoni, muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire, kandi muzokora ibitangaza byinshi biherekeza buno butumwa bwiza. Ariko yongera ku ijambo rimwe rikomeye ati ibi byose ndabibahaye, ndabahaye ubushobozi, narabigishije igihe kitari gito. Twavuze ko Yesu yabanye n'abigishwa igihe kingana n'imyaka 3 cyangwa imyaka 3 n'igice, abana nabo kandi arabigisha. Mu nyuma aza no kubaha ubushobozi bwo gukora ibitangaza, ubushobozi bwo gusenda abadayimoni no kubirukana, ubushobozi bwo gusengera abagwayi no gukora ibindi bitangaza bitandukanye. Yongera ku ijambo rikomeye arababwira ngo mubiherewe ubuntu namwe mubikorera ubundi. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, twarahamagawe, twarize ibya Yesu, twarigishijwe, turabigishwa ba Kristo Yesu, natwe turahamagawe ngo tugende mu mahanga yose, ibihugu byose, indimi zose, amoko yose yo mu isi, tubahindure abigishwa ba Kristo, tubazane kuri Kristo Yesu, bamwizere, bahabwe ubugingo budashira. Hanyuma y'ibyo, ku ruhande rw'ibyo, hari ubushobozi, hari inkomezi, hari imbaraga twahawe. Izo nazo zituma dusenda abadayimoni, izo mbaraga zituma dusengera abagwayi bagakira. Ariko twiyubare twebwe, kuko mwa kino gihe cy'iherezo hari abiyitirira izo mbaraga canke izo nkomezi bakagira izabo, mbere bakazigurisha n'ibiciro by'amafaranga canke izindi nyungu zishimikiye kwifuza kw'imibiri yabo. Bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, wewe warahawe inkomezi, warahawe ubushobozi, warahawe gukoreshwa ibitangaza n'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo biherekeze ubu butumwa bwiza bw'umwami Imana. Ariko twirinde kugira ngo Satani ntaze ngo atubeshe, hanyuma ngo adukoreshe kubyiyitirira canke izo nkomezi imbaraga zose
tuziyitirire, ariko byose bikorwe kugira ngo biheshe icubahiro Imana Data wa twese iri mu ijuru. Yesu abahezagire, ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha, uhoraho Imana abane namwe mwese. Amen.